Ayo novinho megado gbenami le egbe fen kekeme novi Kristo to novi mausubola vavao novi osio le mokpomna dipo fiarfea novi osio le mokpomna agbe mavola bedo gbenami le Kristo Yesu fen kome le egbe fen kekeme bena Mawu ƒe ametakpɔkpɔ kple ƒe amenuveve kple ƒe yayra kple ƒe ametakpɔkpɔa nanye domenyinu na mía kple wo katã siaa ale bena míayi dzi asubɔ míaƒe Mawu ale nyateƒe kple gbɔgbɔ me ale bena mí magaɖe asi mía ɖokui bena woagaflu mí ayi ɖe mɔ bubu aɖeke dzi o. Tokla nyawo nye si ale kaƒoƒo ya me ne enye klo be va gbɔ le eyi ya me be nanye bena Kristo tɔ si ke nenye la edze be adze si nu siwo le vevie bena wo ŋkɔ si ke nexɔ tso Mawu gbɔ la nanye ŋkɔ tɔxɛ na wo si ke anye tso dziƒo eye agana be agatɔ yi ɖe dziƒoa elabena wo dzi tso dziƒo la yekta ke agatɔ yi ɖe dziƒoa ɖo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ta medi be ma aɖo ŋkunu ɖe wo dzi nɔ egbea megblɔ ne koko nɔvinye bena woyɔ mi eye wotia mi be mianye ŋkuɖodzinu na Mawu ƒe dukɔ si ke ga ɖe me wogbɔdzɔna alo wonɔ alɔ dɔm edze be mianyɔ mi eye miaɖe afɔdzi na mi le egbe siwo mi xɔ tso míaƒe Mawu kple míaƒe Aƒetɔ la gbɔ hena míaƒe dedienɔnɔ le eya ma me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ta gaƒoƒo ya me la medi be manɔ anyi kpli wo eye maɖe nu ɖe wo gɔme na wo elabena enuwo le dzi yim le egbe xixia me vevietɔ le míaƒe Togonyigba dzi siwo le ame geɖewo kplɔm hele bubu me yim hele tsɔtsɔ me yim eya ta medi be nagblɔ na ɖokuiwo le egbe alo le nya siawo ƒe megbedome la agblɔ bena ame ɖeke magaflu wo ke o. Nagblɔ na nu siwo le flum be megaflum o, megaflum o, megablem o, megatsakam o, megana matra mɔ o, megada alakpa nam o, megablem o, megada dze nam o, megatrɔm o. Yesu ɖeka nye emɔ la, agbe la kple enyateƒe la eye Biblia gblɔ be ame ɖeke ma yi ɖe Fofo la gbɔ ne meto eya ma dzi o. Ye ya tsɔ nyateƒea va ɖe nye kpli o, eya ke tsɔ agbea va ɖe mi, eya ke ganye emɔ la. Nɔviwo le Kristo me eya ta ye megado ɖe miaƒe kume le gaƒoƒo ya me bena vɔsa le kako yewo wɔ zeka hã hena eyɔ katã. Yesu Kristo ɖeka ye nye vɔsa gbagbeya ke yewo wɔ eye wotsɔ miaƒe nu vɔwo ke mi. Yesu Kristo ɖeka ƒe ʋu kɔkɔma ye wokɔ ɖe anyi ɖe nye kpli wo ta bena míawo magasa vɔ ɖeke azɔ o, bena míawo ya magasa vɔ ɖeke azɔ o, elabena vɔsasa ewoe nu na mi to Kristo ƒe vɔsa si ke wɔ le nia le atitsoga ŋuti le Kalvaria eye wotsɔ eɖokui na ɖe nye kpli wo ta bena vɔsa ɖeke megali o. Nɔvinye edze bena dze si vevietɔ kpoviwo katã wo la dze si bena nenye be gakpɔtɔ le eƒuƒoƒe me ɖe eƒuƒoƒe ale me yim eye wogagbɔgbɔ bena atsɔ ya kple kemavɔ na sa vɔ na wo la nya bena menye Mawu ƒe emɔa ye ma o, menye Kristo ƒe emɔa ye ma o, elabe Kristo sa vɔ ɖe mía ta. Womgbatsɔ ami ɖe na wo bena va si ye anye wo ŋusẽkpɔkpɔ alo ana be akpɔ nunyui na me alo bena akpɔ agbe o. Womgbatsɔ tsi ɖe nɔ nano afi si wotsɔ tsi la me nam le, wotsɔ enu siwo nye nuwɔwɔ tsɔ le amo na le bena
na tso bɛ da ɖe xɔwo me alo na tsɔ sa ɖe kɔ alo na tsɔ de go me alo na tsɔ da ɖe ƒoƒu ŋuti alo na tsɔ da ɖe ƒoaƒe ŋuti la ema nye vɔsa ke menye ema ye miagawɔ egbe abe ame yeye ke wo dzra ɖo ɖe Kristo me egbe la o elabena Kristo sa vɔ ɖe mia nu keŋkeŋ va kpe ɖo Kristo Yesu la esa vɔ ɖe nye kple nu keŋkeŋ va kpe ɖo nɔvinye eya ta megaɖe asi be ame ɖe negaflo egbe o elabena Biblia gblɔe na mi nye bena esi eye afi si wotsɔ nu siawo ke le la vɔsa ɖe nuvɔ ta megahiã o eye afi si wotsɔ nu siawo ke le la vɔsa ɖe nuvɔ ta megahiã o Hebritɔwo ƒe agbalẽ tame wo kpukpuiwoe nyi egblɔe na nye kple wo nenema eye ne mi le French la be or là où il y a pardon des péchés il n'y a plus d'offrande pour le péché. Donc, il y a affiché au temps, nous voyons que les voilà, omega wa, vosa de nouveau taquet au. Et il y a tanné le tchatchi de mec bé. Et il y a le papa bé tchatchia, et si y a obia, nous devons la chova, ne wa tomato savo, allo a chona ben a chode do konti, allo ben a chiaira, allo a miaira, allo bubuo la pere ya otila, que le yabena. Church mara menye church kecho ma ugbo yo enye nu gomo me ma de no ela be eya kpla me gede egbe hele church ro me yim eye omega don kure Kristo ko wu ko kwesi ke klomi anti zirka ho hana yola onwuro be amegede onwuro be eyo ba kure vosa ble chonuva ne ma wono le ke na konko gbedede chonuva ne na hoya reme na xotie ba ko ne wo chi me la pe me na kwami ya le taji na dokyo na kwami ya na sine nkuo me na khoya kle keme na to sale ko na khoya to do ali onye vosa ke ba nye vosa ke le fia dumbe vosa sa ke le fia dumbe le hasio amelo yo be chechi ga ko nye chechi la onye gbogbo fo la no vi nye me to lo me la dogo le ramo me de le popo ke le Kristo me la na nye gomo popo na nye klu amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bele nya glo ko kakale ji now. La be maula America me doa hele nu. Bien Isaiah.